Ranimu ejumano wode wakonwa nyina eto honomu a na watcher say eyade se wate atua na omanfododo no a na wonnimu no agitwi sanse wonim se wasam wo court nti wo na atemuafo atena so so wo na se asemdi bia hodo ni mu no honomu ayese abusieye na yenua be ma kojo mensa abrampa keme wono ena di atwenti eninkomo kojo kwaba njodo na mukoi na ene court dem ahodo ate say nti today amazing kanaka no ended around 1 p.m. and Judicial Service Staff Association of Ghana JUSSAG will declare nationwide strike. Nti I then some no ngofo bebre wenti news na yema no na wan hwe TV news nti nde obe de nche hona asam wo court no hwe yim de asetena bi wo ho a obetena nanso say we nchire ho a them branded that work and one security men and women wo be adwuma no obehwe de obiare mgbe court no woye ndam pepepe okay nti eboko ho no court dan no watutu ni nyina mu a obi ayin a ore ye adwuma nti omanfo a wo fi nsawum na aze wo be de nche obehwe ho na asam ne nti wo be ezi ode wasan na wo den woko nti minum po woduru hansa na wo fra won lawyers e bisa won de na nde asam no mbado ama lawyers no zo tu him de wo ande dan na JUSSAG fo wako strike nti ndezi ye nya adwuma nti dem no wako akosi se ko hoza oyaza oye ira hosam sande nkrofu bu ohompo a wo remanda nde ode wotena won case do na wohwe na nche obi ho fa won den wanya onam strike nti the normal day se ko court complex wa ho casa park ho ho the way ya na ndezi emuse kra pose ya amanfo woko ho no o ma ho dede kakra nde emuse kra ho wafa so sen court ho na yeshia JUSSAG president ewo Supreme Court enyim ho not there acting chief justice atonsa from one day one bra na wonbezin komo na wonhu okona obutuma afado na ze rekodi waso ano na woduru court premises wonu wohu there was a police fu bebre was egugu ho court complex wa a police fu ho Supreme Court entrance wonu was a police fu egugu ho high court district court wo ina nti wontiase there wa strike na abaneze a police fu ana abamba fu ekogu eho omopona no anti wontiase nti oma da meeting na acting chief justice awa atunsa from there won kono what's there say wenye police fu na mfi gate na no anya aza oboko sande wagitumi there wonye safe wenyimu obokodo ewo ho na za oye wonwanwa kase eye kwana abanimu mpemfu binom wonam da wonwuna won krofo no ebu wan wa friend there ombembobui adan so what's there mami embejuma your strike nti wan bejuma what's there say epewejuma aza bobui nti wopada aban na numu krofo wote won what's there so wejuma na wori ye no hia hon za wongbegbe za waka no wanyama hon sende mpo wanyama hon ochina oboba ejuma nti ezo wenchira waza oyayra hosam bibia enkodo ho na se wo mu nyina sigina ye nkrofo bi na machire threaten wo mu betumi threaten wo mu no nti Judicial Service Staff Association na wako strike no yes na as Judicial Service na nkasa one Judicial Secretary order Judicial Service ehu ni na no ono na orfrefre staff ni bi de wo mgbegbe court ni bi sande na cases bi wo ha or there what na say nde ye court Supreme Court kra nkofi ebasa bi yen wezi nkomo what's there on case no onam there bebi awedru no pomponso bi awedru no wo de what na sinti judge no wokọ na wonbue court no judge no mo te won ase there won hia no chambers on office na won kwahwe na won hu mbrobe nti kapim there aban beti won su Fred JUSSAG force there onyaza oboko ejuma okay abusia na se ye nua be ma kojo mensa abrampa no no na atemuafo ne amranimfo wo mukuo ya wo de